Wakathon keng ke dam asai mo pen Akashwani Dipu pen trok sir ke pangdeng Akashwani ke pangcheng arni ke talondo. Ingdeng phoke braner kep nomati kendriya Rongali Bihu Ustap Ujapan ke paman ponji aphan jisik chedang pon bomlo. Lakha phare siraner kep Bokazan LAC angkang prek jama rongolong tomon ke japa jok hemrit ke nahok. Pini ada babirta long pen kado kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini ada babirta juitha. Ingdeng trok sir kep Akashwani ke pangcheng arni along ke pachiton dun si pini Akashwani Dipu penta Dipu rong supia long Wakathon mati keng ke dam asai mo dengdun. All India Radio mati Akashwani ningkan trok sir kep arta hem keli along pachiton dun si pini Akashwani Dipu penta keng ke dam asai mo mate Wakathon pedopon laswarnia pharman Dipu Aberadam and Craft Center adung pen keng ke dam asai mo Akashwani Dipu jaimek khibang pradip rong pharsi ingpu ponlo. Akashwani arta ningkan trok sir kep ahem kheli along pachiton dun si pini Wakathon mate keng ke dam asai mo dengpon lo pusia lang lining jesi pulo laso sai mo ke dengke radaphan radio jaimek aphuthak puthot ke pachini thu aning ke pa hangla pen ke pa kam thu aphan aboredom pen laso keng ke dam asai mo pangcheng ponsi dharamnala PM Sri Chandra Singh Teron High School atowar keng ke dam rong merdam Dipu Akashwani asahem along an paledam lo. 1936 เป็นนอนอันเดอร์บังเต้ในการเก็บเงินuntuk saksi itu beradaban pasien itu tapi servis kecil lokal servis radaban aku pecincin tharapan anu sebab ada yang pahang lah ben aku dia pakam tujuh pasti lah di kata loh kita lihat kan itu pada apa orang dia mana jadi so kita tentang 25 peso pakai itu kela karena pakai kita melakukan itu kalau pengen laporan parsa lunkan ke ceputi lunkan ada baca lah ini baca yang itu Parokhwa nomati kendriya Rongali Bihu Ustap Ujapan Komitia hinpen aningkan wangason thak ke paman pon Rongali Bihu peneng le thot setame ingdeng phoke braner kep nomati kendriya Rongali Bihu Ustap Ujapan ke paman pon jiaphan aru ni phaiser kepen kep surihini rengkor trokarni Parokhwa Higher Secondary School pathu aklamalong ke paman pon jiaphan pura chisik chedang pedopon Bangso Rongali Bihu ke paman ponalong ke cheng siara nilake bihu alama ke pangjar lapen kachikimo amelor ke kaipon pathu parong ro bihu him ka semar kachebai lapen jeng bihu kachepate pen cheng lok ason paman ponji aphan chisik pedo ponlo lason si kijut sianing we lake asamangkang piang bong pen nongnam ka chithang klong lun sepi Priyanka Bhorali aphan chopha ponsi kijut sianing we lun kan amalina longning arong chipi ponji pusi pachini pon Denarong Raji Bepe Nangkelo Birta. Nomati Kendriya Rongali Bihu Utkhav Udjapon Komitiye অহা 9 আৰু 10 মে তাৰিখে আমি বিভিন্ন অসম ভিত্তিক প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছো যেনে মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা আৰু বিহু পৰি প্ৰতিযোগিতা লগতে স্থানীয়ভাৱে আঞ্চলিক ভিত্তিত জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পুৱাৰ ভাগত আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব শহীদ তৰ্পণ হ'ব ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হ'ব তাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আবেলি সময়ত জেং বিহু তথা অসম ভিত্তিক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 10 মে তাৰিখে আমাৰ কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ অনুষ্ঠান আছে প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ অনুষ্ঠানত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু লগতে অসমৰ বিভিন্ন বিহুৱা দলসমূহ অহা 9 তাৰিখে আহি আমাৰ
বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে নমাটি কেন্দ্ৰীয় আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা তথা সদস্যবৃন্দই সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰি এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। Kedamtang aru ni phai troksi surihini rengkor trok anungwe ajo porphai kepra chiti mapor malom Borjan MEC constituency angkang malom hello tomon ke japen hemrit ke na hoke ong lasonsi 4000 langsangti sodrecho bormanthi lakhijan pencheng lok ong dunga rongalong hemrit la pen thengpri tengprang ke na hok dun dolo Kopai ke meajok monira tumke kisung ke boya bangke avelak bon setame jontu bangke kithi dundo pusi birta ribdun lo Lasike ACCEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Bokajan LAC MLA Surjo Rongphara Tumaphan Kirap Kilongchi Aphan Towar Cholang Lo Kisung ke Phora Ratum Bokajan Hanjang Lang Sopen Bisnu Lekthei Nang Kilo Birta Ni hangkar biang long angkang ke do lakha kre trok nomati constituency ka parlo pon vuthunga ji ai hithi pen ka helo kilometers kre ke thomso se inglong ar loke do dong hap kam joy tok bia rong amekar long sing tok bila pen samili teron piatum asopo doctor sarjinong tok bi non hedjong MBBS asat lang ang thekalong kachipa undun Dr. Sarjinong Tokbi bihek pentame loke Charlie anathu aning hang e anparta Dr. anathu ke Charlie aning ke hang e la pen ke Charlie ka bor ipon pen ateng pen Dr. amek chi tok pon longlo Alangli loke Charlie pon lake dena rong Mount Sinai English Higher Secondary School along pen si HSLC angdeng tame ke chingsi angdeng chipa long pon si Higher Secondary angdeng Guwahati Sai Vikas Junior College pen si ke chingsi angdeng chipa undun Bangso phi alangli doctor anathu ke chapalong dunji aphan pura NEET asat lang chipa undun pen Guwahati Medical College along pen si MBBS asat lang ka chipa undun Labangso tok bi hempen Dr. Keman pon bang hini an man pon tanglo jongdame kedam tanganing kan setame Dr. Sarjinong tok bi aniak leng Dr. Mirjeli tok bi pi setame MBBS angdeng chipa undun Lason si peneng le thot setame Dr. Sarjinong Tokbi MBBS angdeng ki undun pen apaya po ani la pen adona rap anparta karbiang long a pharman aphan nong me ke wan pipon thega pot aning karong chi pipon si kachuro pajer pon Lapuson si non ki thurmi ari soi jangatum tame loke Charlie anat ke paprang pon thuji aphan la pen Dr. ke Charlie anat anso se aning ke hang la pen kabor I do thu nanglang ansi ili tuma khai paprang pon thekji Tang tepini ada pabirta bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru